Joshua bane ke itse Marena a pele chapter 18 verse 41. It was Zala na le akere swantse le re le ithotse ke tsebo gawana le lona. Batho ba nyahamang tebo People that give up or lose interest. le nna ke na le nthonyana eo. Even I, it happens to me at some point. For the first time ke rera bokae ke nako e kae ke rera 20 minutes for the first time. For the first time ke rera 20 minutes no tswaka 20 minutes ko re be ke kwala be le tsamaya. Jesus bana bona ntho e tjena. Yo le nna ke imakaletse re ke tlo rera 20 minutes. Le nna ke na le yona ntho ena o nyahama hanyane. It happens to me, this thing of giving up or losing interest. Thank you my boy, God bless you. Le nna Even I, ke a nyahama. I'm an epitome of giving up or losing interest. That is why Kungo, when o na le bothata ba o nyahama when you have a problem of giving up, ha o la le bothata ba o nyahama fela when you have a problem of giving up, ntho ya pele the first thing, hlokomela mosadi o phelang le ena kapa monna o phelang le ena kapa o hlokomele nyatsi ya hao moabi ba nang le dinyatsi le mamele moabi ba nang le dinyatsi le mamele le ba nang le bomakhwapheng bomme ba nyetsweng ba nang le dinyatsi wa le twenne mahlotsi ke nka re le tla re e re na le tsona nka le bitsetsa ka pele ke tlo le kgalemela pele a banna ba lona nka founela monna ao ke ntate kopa o tle kerekeng re na le present for wena ha a fihla mona ba ke re mosadi tlo kwa monna wa le teng mona ke mo be hampe nna now ka speed quickly, le nna ke na le o nyahama I'm an epitome of but giving up. I'm not lying ha ke re And in once o le motho ya nyahamang ka speed when you are a person who gives up quickly, number 1 yapi, hlokomela monna yo o phelang le ena beware of the men that you live o with, hlokomele le mosadi yo o phelang le ena and beware of the woman that you live with. on a serious note o hlokomele le boyfriend lona ba jwalang And then beware of your ha o boyfriend, qetile o hlokomele le family ya hao. and beware of your family. You know why ke re hlokomele batho bana You know why I'm saying that you Le need to be di-colleague tsa aware hao. of these people and even your colleagues, because ke bona batho ba haufinyane le wena because they are the people that are nearer ene to ke bona you. batho ba o spenda nako e ngata le bona And these people are the ones that you are spending time with. nkile ka le ruta ka etsa mohlala ka batho ba boxing I made an illustration of people that are playing boxing. motho wa boxing A person who plays tlo boxing, kwane moshemane wa ka wena tlo kwane mabona tlo ntate makgethe batho ba boxing ba sona abantu be-boxing banje, nako tse ding sometimes o thola motwaitwai ona a tlo lwana le ntho e ka re the great Khali kapa Big Show you find a petite person visiting a person that is of enormous height. ha a sheba giant ye When he looks at this giant, a ba utlwa motshaba ave etsithi engathi uyamoyika. kadime thawele kapa lelapi a hle le lo petiri le lo hulunyana yeah now tlokwana coach The coach of the ya player, yena of this petite ke one, yona e buang le yena is the one that speaks to him. gore monna That man, tsa mo kena ka mane go enter the ring. now ha a kena When he enters the ka ring, mahlo emehlweni, o bona giant he sees a giant. but hona le motho But there is somebody ya behind
encourage that encourages him gore kena ukuthi angene kwiring. qhoma so le wena itukise jwale ha kena je When he enters the ring, wa tshaba he is scared mara eventually. o kena because there is somebody But ungena because kunomuntu ya mo motivate who motivated him gore a kene ukuthi angene ringini. now when o le motho When you are a person, hlokomela monna wa hao beware of your husband gobane o ntso tshaba nthwena because you are o afraid ntso of this giant. nyahama for nthwena You are losing interest o for bo this jwetsa thing. nna Uxelele ke mna le Gogo, partner ya hao as your partner. gore ha ke nyahame njwetse nje Ke nyahame. ntho tsena di a nyahamisa Ke nyahame. o jwetsa motho a ntseng a nyahame o tla re a nna ntse ko makaletse Nambe ndikumangalele. nna ntse ko makaletse mpa ke thutse fela Bendimangalele qha nje bendithule. why o itlama can I talk to somebody Ndikathetha nomntu ke tse fanda ga re a qeta no because ngokuba batho ba o re phelang go bona le pele le people bona that we live with, it's ba bapala role tse pedi teng they are playing two roles. batho ba o re phelang le bona Our companionship plays two ba roles. bapala two roles Two roles that they play. ya pele The first one, ba na le seabo gore ebe o motivated they have an impact on whether you are motivated, or else gore ebe o nyahame so that you are losing interest like this. ba na le seabo They have an ba impact on bapetse a that. huge role gore o nyahame Badlale indima enkulu for you to lose ke interest. gopola ga ntse ke le processing ya divorce ya lenyalo la ka lapeng During my first marriage process of divorce, because ne di so fele in my mind ne ke sa batle divorce because it was not finalized, in my mind, I did not want to jwale divorce. ga re qeta fere frustratana le mosadi wa ka After we frustrated each other, me e and ne my ka re wife, nka ya go moruti nkamolane it was like I should go to Pastor Ngamla because ne ke mo rata le ne ntse ke mo rata gagolo because bendimthanda nangoku ndisamthanda. e re ga ke le tseleng Ndithi ke ndisendleleni, re re mare nkamolane le yena o ntsa feta gona mona uDr November athi uNgamlani uyagqitha naye kule nto endikuyo. o ntsa le processing ya divorce kapo na sa divorce ke yona He is in a process of once divorce. ke nana o yena ke ya go yena ne sentse ke tseba gore o tlo reng Once Dr. November etuya kuye, he knew the exact words that he is going Wa to tsana say. tlo reng Uyazi bezawuthini? ntate ke tena ke divorce ka baka la tsona ntho tsena nna Didika ndidivosile zezi zinto ezi. ne ke sa ye go yena I will not go to him because ka nako eo because ngelo ne ke xesha hloka motho ya ka motivatang I needed somebody that will e motivate se me, motho ya nqetellang not somebody that will finish. now we've got two kind of people especially ba re leng pela bona Re na le batho ba babedi that we live with. it's either ba kgona go motivata It's either they can motivate or you else ba o discourage or it's either they ba o discourage you. qetella Bagqibezele. o ntse o nyahame ka kate Whereas you are losing interest now already. ka nako e o nyahamang During the time of o losing hloka interest, batho you need ba ka people kgonang go bua le wena that will motivate you, ba tlo kgonang go motivata that will speak with gore you utlwa gore mare o batla o e etsa ntho ena to see that you want to do this thing. now everything eo kenang ka re go yona Yonke into that Le you o e enter etsang. and what you ga o do, e etse obane wena o e enjoya you are not doing it because you enjoy it. but o e etsa Rather, because there are people who uyenza because bakhona are abantu. supporting so much ba nang le support system ho wena ba o supportang There are people of a supporting system now in ka for bomadimabe you. nowadays Surely, re Nowadays- phela nakong eo re nyahameng we live in the days whereby we are losing interest easily. now ha o nyahame When you have Ya lost pele. interest, the first be thing, careful gore o nyahame o tsamaya le bomang o le pela bomang ba tla o qetella be careful of the companionship that you have prior you give up. ha o bala buka ya baahlodi When you study the book of if I'm not Judges, mistaken ke chapter 7 chapter 7, mo bible e reng modimo ro gideon jwetsa batho bana ba hle ba gutla bana ba nyahameng because ba tla nyahamisa ba bang come on are gideon jwetsa batho bana ba nyahameng ba etsa jwang ba gutle ke chapter 7 mpho mohle ka nako tse ke di bitsa tshwantse le be sentse le e sheba chapter 7 verse 1
Verse number 8. Ana ba tshwantena jwala ka batho ba shebang Bible ka difounu. Guys, Jesus. Give verse 2. E reng that. Viewers at home, re metse mphomotseng o ntse a sheba scripture. Linda Teti. Bala usaka. Batho ba o nang le bona Mike. ba bangata haholo. Morena a re ho Gideon, batho ba o nang le bona ba bangata haholo ho nkekeng kanelana ka ba Midian matsong a bona. E sere ba Israele ba ikgohomosetsa nna ba re ke rona ba iphulusitseng. Verse 3, ka baka leo bolella setjhaba sohle o re mang kapa mang ya tshabang ya thothomelang a hle a kgutle a tloye thabeng ya Gilead. Man kapa mang ya etsa jwang? Ya tshabang ya thothomelang. Man kapa mang ya etsa jwang? Ya tshabang a thothomelang a hle etsa jwang? A hle a kgutle. Ke kopa ba le Deuteronomy chapter 20. Chapter 20 verse 8 ka speed. Baokamedi ba tla bua le bahlabani hape. Ba reng? Ba re na ho na le monna ya tshwileng Ya tshwileng, ya boi ya boi, ha kgutlele ntlong ya hae. E sere a nyahamisa bana ba bo dipelo jwalo ka ya hae e nyahameng. tebo. Dr. November. E reng ka English. Verse 8. The officers will also say to the men, is there anyone here who has lost his nerve and is afraid? If so, he is to go back home. Otherwise, he will destroy the morale of others. He will destroy the morale. He will destroy. They will destroy what? The morale. The morale. Now, one. Yep. One only motanya hamang. When you're a person who loses Kapa ya interest, dulang a nyahame. Or the Kapa person that already is ya nang le always- bothata ba ho nyahama. losing interest, or who has a problem of losing interest, Check batho ba easily. buang le bona. Check the people that you Check communicate batho ba with. o qoqang le bona. Check at the people that you chat with. Why? Kunga. Because ntho tsohle tseo re di batlang Everything that we want, tse ding some, ha di tle easy. they do not come easy. Hey guys, ha di tle easy. They won't come in a silver platter. Bazalwane ke a kwala. Saints, I'm about to Ke tse re di close. batlang tse ding ha di tle easy hle. Some of the things that we want, they do not come in a silver platter. A tsana nako e ke reng ha ke rapela ke ranta Modimo mona se ke hloka maho a hao. I'm down. I'm down. Ke la rapela thapelo jwalo. O tlo re you don't have words. Ana mantswe o friend that Modimo. Ke wathandaza, I really umthandaza. need your grace. Uthandaze ke uve ungenawo amazwi uthi kuThixo ndidinga umusa wakho. Ke matsbantu. Kuba noyaziyo lo. O tlo re you are down to earth. Uziva ukuthi You don't know uphansi. what to say ho ntate Modimo. Awuyazi ungathini kuThixo. Ha o tsebe reng. Awuyazi uthini. Ntho tseo re di hlokang Izinto ezisifunayo, le bophelo general. even life general. Eish monna. Ke mosebetsi o di fihlela ntho tseo. Now, ntho e ne ke batla tlo share ka ona tsatsi le. One thing that I want to share with or about, Elisha o re ho Akabe. Elijah says to Ahab, Akabe pula e tlo na. Ahab, the rain is going to pour or roll. Ha qetile. And he says, And after, Elia Elijah o bua tumelo. speaks faith, E se ntho e teng. not this thing that Bua is there. ntho yeo a e batlang mara a e bua ka tumelo. Uthetha into ayifunayo, but speaking with faith.
ke ba batho ba bangwe o bua ntho eo a e batlang Uthetha le nto mara ayifunayo. esiko Kodwa yikho. and Elia ha bua le Akabe When Elijah spoke o with bua ka Ahab, ntho esiko mara o e bua ka tsela e positive a re pula e tlotla uthetha ngento engekhoyo but positive, saying that the rain is going to pour. are we still together bazalwane Remoho. positively Ebe positive. ha qetile jwetsa Akabe a re Akabe pula e tlona He tells Ahab that Ahab, the rain is going to pour. and ha qetile And now he says, ke hona Elia a tlo qalelang ho expecta ntho eo a e confessitseng ka molomo wa hae and therefore now Elijah is going to start being expectant of the thing that he ke batlo confers. le ntsha late Hayi, Nkosi. ke batla go khipa mantswe aka Hayi. le ngopotse ha le ke la bona ke ndela nako e telele re e chaile le ngopotse le etse sign fela ke tla gutsa le ngopotse ba tswana le re fela e chaile butwaka now Much. ha qetile o re Elia Elijah says now, Gehazi Gehazi, tsa mo sheba hore ha ona le runyana na go look whether there is a cloud. Gehazi wa ya Gehazi went. ha gotla When he comes, o tla ka a negative message he comes now with a negative message. a re ntate He says, a ke bone niks Elijah, I do not see anything. Elisha re a re e gotla gape Elijah therefore says, go back again. a ya gape He went. a gotla ka a negative message He came again with a negative a re feedback. gape a ke bone niks He therefore says, I do not see any. njwetsa hem if the message Haeba o no molaetsa tla o motho a nyahameng came to somebody that has lost interest, but ya nang le di-expectation that is expecting. I'm telling you nka ba santsa tlwele Elia nka ba tlweletse Elijah would leave nka it ba as stopile is. di-expectation with immediate of effects of now He was going to stop the expectations immediately. of immediately Amen. a le utlwe ntho ena e powerful jwang Aniva le nto inamandla kanjani. now two things tse nqeta mo Zimbini izinto ezingqibayo motho ya apha. confessitseng ho Akabe hore pula e ya tla The person that confessed to Ahab that the rain is going ha to se rain motho ya acceptant disappointment is not a person that accepts ke disappointment. yona Aye. kgethiseng Elia Aye. because Akabe Because ha go Ahab, tla fitla mo jwetsa hore ntho e o e buileng ha eyo le nto uyithathile kabuya yathi le nto uyithathile but ayikho. because Elia Because it was Elijah, not a person ya neng a accepta disappointment it was not a person that accepts disappointment. disappointment e ke eng What is ke disappointment? ntho eo barutwa ba morena Jesu ba ne ba e entse It's what the disciples of Christ ha ba did leka ho tshwara ditlhapi ba sa di thole when they wanted to catch fish. ba disappointed ka tsela e They makatsang became disappointed, ba se ba hlatswa matlo a bona washing their nets. until somebody Ufikelela ya umuntu sanking disappointment who does not take coach disappointment. ya bona They are called ya ba encourage encourages o ba bona them. ba se ba hlatswa matlo a He bona sees them washing their ba se ba nets, batla ho give up wanting to give up. coach ha e fihla ho But when bona the coach arrives to se la them, tlohella banna he says, do not stop, give up banna do not give up. tshentshang strategy fela Change the na strategy. bophelo ba rona Our lives, batho ba tsamayang ka tumelo people that walk with faith, a se ke ra rega retable. Aye. Jesus, amen. a se ke ra rega batho ba tumelo People of faith, lona batho ba tumelo You Hobane people of ba faith. pholoswa ke batho ba tumelo because saved ha bo Christians sena are people yona of faith. wa e sabotage If you do not have faith, you Faith sabotage it's the yourself. number one thing you tshwanetse o be yona as a child of God Faith is a priority to have in a child now of God. now ke itse ho wena Dithe you ku- need somebody Udinga umuntu ya ka buang positively that will speak ya ka positive, motivator that will motivate you. when o nyahae When you have lost when you are interest, down go you past. need somebody Udinga ya ka umuntu uplifter that will elevate re ba you. hloka batho ba jwang We need such now people. sheba di-disciples tsa morena Jesu The disciples of Christ, batho ba moneng ba se ba hlatswa matloa they are washing their ba nets. se ba le discouraged They are ba le discouraged, disappointed ra ba disappointed. tshwara nexeng They got but nothing. Jesu ha fihla When Jesus fihla re arrived, ho bona he says se to se them, setsang kwetseng
le se ke la tlohella. Do not stop Let's get doing and this. give up. Do not Now, give up. ntho ya pele, The first as thing, a child of God, njengomntana o kaThixo, tshwanetse o shebe you're supposed ka to nako e o check nyahameng ka yona. the time you give Ke bo up. mang batho ba o surroundileng? What is your Ke bo mang batho ba companionship? pela gago? Who are people that are next Ke to bo mang you? batho ba o sharang le bona? Which people Because you are if you sharing are with? not aware, But if you are batho ba not ka o aware, qetella. those people, they can even destroy you. Mameleng he ke ena ntho e ke ratang. Natsi into endiyithandayo. Akabe, I mean, Gehazi, Gehazi, o gotla ra ke bona letho for the second time. for the second time, he comes with another negative feedback saying that I see nothing. O jana bua mothong ya negative. If only he was addressing that to a Elia o na negative tlo re, person. "I no. Elijah was going to say, Oh, shigaba shingara. But you tla Elia o re, hear what Elijah says. "I'll go back again." Ati uma uye kaphinde Makgetlo a mararo. for the third time. Gehazi wa gotla ke a bona letho. Yes, came back saying that I see nothing. A re gotla pe kgetlo la bofelo. For the fourth time, uti hamba kaphinde uyojonga. Now tlo go jwetsa. Let me tell you, That's when ke moo he, re hlokang batho. we need people. Because honestly, let us be honest. Gehazi Enyanisweni uGehazi o ne a tshwanetse a give up. was supposed to give up. O so ile makgetlo 4, 5, 6. You went 4 times, But 6 times. mpolele o thuswe ke mang? Dibuzeni ke uncedwe ngubani? Elia. Elijah Ke yena a reng gotla gape. is the one that says go back again Until kgetlo la bo 7. until for the 7th time. Mamela here. Listen then. Hoja Gehazi If le only Elia Gehazi ba ne ba nyahame. and Elijah lost interest, Mohlolo wane that o ne miracle ntse o pheuwa for bona. that was cooked Nkabe for ba them, fosane le ona. they were going to miss it. Mohlolo wane. That miracle. Wa tseba ke le jwetse? Let me tell you, Shebang ntate Modimo o etsang. look what God does. Buka ya Baahlodi chapter ya Joshua chapter 7. In Because Joshua of chapter time. 7. A re se ke ra e ngole fela because of time. Mare kopa re bale. Ha le so phamise letsoho. Ha le so phamise letsoho. Hai. Ya nkgothatsa wa tseba. Yena ya nqete. Hai mphumo Joshua chapter 6 ke chapter 6 verse 2. Ai jwale yena ya nqeta. Yeah? Ai jwale nqeta o nqeta. Joshua chapter 6 verse number 2. le morena a re ho Joshua, Jwale Modimo a re ho Joshua, bona Eh. ke neelana ka Jeriko le kgosi ya ke yona neelana le ka Jericho le kgosi ya yona. le banna ba dinatla ba sebete matsohong a hao, le potolohe motse ona le bahlabani bohle, le o potolohe hangwe, le etse jwalo ka matsatsi a tsheletseng. Baprista ba supileng ba tsamaye ka pele ho a reka ba nkile manaka a supileng a pheleu ka letsatsi la bosupa. E tlwele ka letsatsi la bosupa e tshware. A re kwalete bo. Amen. Ke na le bothata mo. I have a problem here or an issue here. O tlo bona dintho tsa rona bana ba Modimo di thola le easy. Ujonge ke izinto zethu njengabantwana Modimo o re ho bakaThixo Joshua, asifumani Joshua, easy. ke nehelane. Ke etsa jwang? Ka Jericho le tsohle tsa teng. Jwale wa tshwantse tsamaya makgotla 7. Jesus, amen. Wa ne tshwantse le go the bo makgotla 7 le ye for nothing. Le ne le lo putula Jericho le khutle. For him because we ya ka molao. Le tshwantse le everything be se le ready because that Modimo o sa prepareile. Jesus. Jesus, amen.
Let us be honest. Somewhere, somehow, you see patience. It's needed. To people that are about to be blessed. Because for you, for you to wait for their manifestation, it's a process. The process. Manifestation are the blessings. The manifestation of blessings. Physical. For them to be physical and tangible, they need patience. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Chapter 1 verse 28. God blessed women and men and blessed them. Verse 28. Verse 29. Hadiyo. 29 aziko. Verse 30. Hadiyo. 30 aziko. But blessed. They were blessed, but aziko. Until chapter 2. Until in chapter 2. Chapter 2 is another year. In chapter 2, because the chapter in another year, but blessed they were blessed prior the year. But they do not have the blessings. Manifestation near the blessings. But the manifestation of blessings, practically, for them to be physical, chapter 2. We see them in chapter 2. Go about verse 15. Go verse 15. When he blessed them with the Garden of Eden, but they are not there. He blessed them, but they do not have any tangible blessings. Adam and Eve, they had to wait for the Garden of Eden. He says, I have blessed you. This thing when people of faith, you need to understand you are blessed, but the blessings are not there. It does not make sense. Come on, Pastor. God blessed Adam and Eve, but the blessings are not there. In chapter 1 verse 28, he blessed them, but they are not there. In verse 30, they are not there. Verse number 31, in 31, they are not there. Chapter 2. Until in chapter 2. From verse 1, from verse 1, verse 15. In verse 15. In verse 15, that's where, in practicality, God decided to give them the Garden of Eden. As a child of God. That could aid you as a child of God. The first thing, kukuba no umonde. There are people that are respected. Niza ningahlambanga. Let me tell you a secret. Let me tell you. Akomtu endimthanda njengomntu okhathalayo endleleni kodwa esiya kuThixo. Awabona yona leyo yona ayiyona yona iyo kutle hothi hatyayibona kibona ukuthi utlwe ngothi hothi inikma una invite kakae gonto gogo maweni una invite mabane una ntsa lo bua mo hothi a ke tsebe ke maitse inikma rapela inikma ba hana rapela motho because manala motho le matelele motho a kentse manala ke nnete le jwetse motho a kentse manala ha ba tla thapela phone le nna ke tla re lo rapela
Abana Enigma ke a mo rata, but I was very disappointed go tloga uthi Enigma o hana o rapela motho because a re o kentse manala a matelele. Because if o tswa fa o rapela motho a kentse manala, wena o tseba gore mohlomong o kenya manala ke ntho e wrong. A kere ke prayer ya hao e tshwantseng e mo thuse motho. Jwale ha o hana I want to need my salad back and the linen could go again. We enter again, she said, he painted Zach. Correctly, go from Chatley. I'll just again. And a little short cut a little man. We enter again, she said, he paid my blue mara, little weavy Zach. But I don't understand how much are Basalan, how much are you or rapele? They get no we can say manal. I cannot pray for you. Doesn't make sense. Go. Go ngwana ka tlhapontsho. O rapetse. File fela o mo tshwara ka letso but o qetelletsa mo tshwere a ba tshwara le maweni yena a ba rapella. Oh ba tshwere. Thank you so much. Ha qala o natswa fa o mo tshwara a re o fa ka masipho. Oh nna ke a bona ke kitchen ka re ke utlwile batho. Jwale ke na tswa bonda bia ba di tsamaise di felletse. I ke a leboha modimo mo bless Enigma se go tlweletse. But to rapid, thank you. Now, keep out on 10 years about we, do you know that we're Salam Poliso? You know what's happening in charismatic churches? Rewa. Siwa sise ndlini kaThixo. Lona le so bone motho a wang. Tlokwan baby. Tlokwan ngwana ka ke mo rata. Yena na go pare share fela. O ile a njwetsa gore no se o na le bothata no dula o nagana ka mama gago ebile o no tsuba eng Ne ke gagamato ka ntate morati. njwetse kore ga o ne ka mo kopana le ena a ntse a hula bona nko tsena di smart jwang di tswa tjena o ka ntate we listen we don't judge and now tlo mo botsa o tswe mo ditemeng tsa rona ha ka o botsa o mfounela we listen. We don't say. How if you can just start that you just talk young cows. Can you talk that it's a harmonat? I can't judge because can understand. Honya hama. Okawi isa dinto. Ubuta du simpila hao. Udit kama tekwa nto du simpila hao. Hasika sneifu mo. Hasika matekwane mo. Hakitibi di drugs. Kibana kama khalo na riyo yena. Kinya upe. Hakitibi nya upe mo. Now, Paulus, one, salvation for us, for survive. To survive. Shogalindri. Sitingisi. Patona na go utang hai sikili shapukalo. But there are times whereby you feel like I'm Utonya ham. okay with the word. Ubambi Bible uve association That's where the association is crucial. The people that you communicate with, people that you chat with, it's important. I aided her. I did not judge her. We just had a communication. Bye-bye. Now, in closing, Mudim, God, testa. It's like God is testing our faith. That is why. Kungoko. Joshua, young 7 times. But I don't understand. Why are 7 times Maraba feeling to him?
I don't understand why God ordered them to march In 7 short- times, yet he had given them In short, Jericho. there's nothing wrong to be disappointed There is nothing or wrong to be discouraged. Yeah, but make sure that o tsamaya le batho ba right. Make sure that your association is right. Bamte ba utlise kore o mpotle o so nyame o tle o ntate modimo o so nyame. Uze, meanwhile you have given up already O to tle ho God. yena. Uze kuThixo. Number 2, o dule o na le di-expectation. The-expectations tsa ho tsona di ske tsa tloha le ha o so nyahame. Dintho tse di batlang ntate modimo. Make sure that the expectations are le ha o so o nyahame, but the expectations tsona di dule di le. Ensure that your expectations are forever there with you, even though you have given up. Nyahame, You have given up, kgathetse, you are tired, but expectation but tsona expectation di dule di le jwalo. should be the same. Dula o lebelletse mohlolo wa hao. Be expectant of your miracle. Ke kopa e pheta. Dula itleleng kerekeng, Come to church, tsamaya kereke. fellowship. Tlo kereke la utlwa o kgathetse. Come to church though you have Tlola o lost sa interest. Tlola o sa utlwa o nyahame. Because I've realized hore ntate modimo ka re testa faith ya rona. I've realized Why? that God is Number testing 2, our faith. why Asafa Gehas, Elia Pula for the first day. A tsamaya a ilebele for 7 days. Again, e ka re ntate modimo na testa tumelo ya Elia. It means there is nothing easy. There's nothing When that you comes bless easy. it, When you are being that blessed, doesn't mean dintho tlo tla easy way. doesn't mean that things will come to you easily. Skela give up. But do not give up. I think I kopa ka lebitso la Jesu. Skela give up. Leskela nyahama. Because when you give up, When you have given up, o file Satan monyetla. you have given Satan an Wa o opportunity qetella jwang. to destroy you or to Ke a le devour kopa skela you. give up hle. Do not give up. Tlo kerekela o so tsebo, lo so sa tsebo rutu etsa flo dula. La ka dudisa bopoho, wa dula bexit. So nka le ka rantla ntate modimo. Who knows hore kore la ka dudisa bopoho. Ha re ema wena bo sa eme o re swintse fe. Kore tlo home man. Tlo home guys. Tlo home. I'm going to tell you why. Tlo la ka la dudisa bopoho because ke a bona ba bang le dipoho. Tlo home. Tlo home. What's why? Uyasukudana, Because Gokuba. hona le temana e reng. There is a verse that says, A ke tsebe e reng mara ke tsebe e hlalosa the way e ngotsweng ka teng. E re ba lokileng ba tshwana jwalo ka sefate se kgaotsweng. Mara se reng ha se utlwa le rotho di ba la pula be se hlomela hape. Now Satan ntho e etsang when a batla ho qetella o tlosa pele pela le rotho di la metsi le ka restaurant bophelo ba hao. When Satan batla ho qetella o tlosa le pela le rotho di la lentswe. Because Bible re la se kgaotswe se setse ka kutu sefate seo. But ha sentse se utlwa marotho di a pula se a hlomela hape. Hona le ntate o thinta te moriri o na sa ge sefate ha ka mane ntse ke se ratang. Itse ke fitla ke go swantse ke mo praise. Batho ha re sebeletsa mahising le tla dula mahising le tla bona hore ha o matleke ho nka batho ba lekeishene ba lo sebeletsa hising le tla fihla moo. A se kgaola sefate ntate ntho a se kgaola ha ke fihla re ntate moruti wa bona sefate se ke ile ka se saga because ke bona o se tseleng ka se ke re modumana ke se rata re sefate se ke a se qetile ka sona ebile a ntsa hema ke shebile sefate sa ka se le bohloko mara tsa mo se sheba se se kae se metse hape because every day ha pula ntse nena hodima sefate seo ho ntse o nosetswa se ntse se kgutlela hape mo se leng teng. In short, La ho Job chapter 14 verse 7. e reng e bale E re chapter 14
verse 7. tang ke re qala ho bona etsa ntho e lokileng ya hore ha ke qeta ho bua ka temano bo ithola so batjha mo tle le matsoho e reng E re isita le sefate se na le tshepo. hei le sefate se na le tshepo Ha se ka rengwa, ha se ka rengwa se tla hlomela hape. Makala a sona a keke a ba a fela. Le ha motso wa sona o ka tsofalla mobung. Kutu ya sona ya bolla leroleng. yo nana we Ha se utlwa monko wa metsi, se tla hloma, se mele makala. a reme ka maoto ke na le o tla ke sa tsebe gore ke tlo reng pulpiti mola ke re ke aya tla utlwa pele go na le nako e ke tla mona ke sa tsebe gore ke tlo reng mara ke betile be ke rere you can imagine if ne ke dutse a ebe ke re no ga ke tsebe ke tlo reng ke nyagane na mamelang bana ba ka etsa tjena re morena jesu Morena Jesu, la ke ka kgathala la le ke ka kgathala. nthuse ho ya teng Nthuse ho ya teng. thusa bophelo le lona le emetse bana ba ka maoto a wa hobisi e re nthuse Nthuse ho ya pele teng ho ya pele teng. ho nyahama ke nyahame Ho nyahama ke ke nyahama. kgathetse Ke kgathetse. ka re nka give up Ka re nka give mara up. tsatsing la ka shoko lena Mara tsatsing la ka because ke sheko. na le dintho tse ngata Because ke na le dintho tse tse ngata ke di lebelletseng tseo ho ke di lebelletseng. nthuse Nthuse ke nne ke tswele pele le ke wena nne ke tswele pele. phamisa matsoho a hao bua mantswe a thapelo hodima bophelo ba hao o rapele le matla hore ntate modimo matlafatse ke nne ke tswele pele o no bue ntate modimo matlafatse ke nne ke tswele pele matlafatse ke tsamaye le wena matlafatse ke nne ke tswele pele matlafatse ke nne ke tswele pele e re nthusa ke seke ka nyahama seke ka kgathala nna ke kgathala bare ke nne ke tswele pele Jesus Jesus Thank you, Jesus. Jesus. My God. Oh, ntate wa rona ya phelang. Re nyahame re kgathetse. Re thuse modimo wa ka ya lokileng. Wena itseng lentswe la hao o matlafatsa ba fokolang. Modimo wa ka lokileng. Wena ya itseng lentswe la hao ka nako eo re reng re weak. Modimo wa ka lokileng. But re dumele hore we are strong.
modimo wa ka ya tshepahalang o no tseba hore re weak mare wena o tla re etsa re be strong modimo wa ka lokileng ka lebitso la Jesu re thuse letsatsi la ka shot lena morena Jesu modimo wa rona ya phelang modimo wa ka lokileng re thuse because re a tseba ra se re nyahame re a tlohella ba bang re nka diqeto tse fosahetseng ba bang re etsa dintho tse fosahetseng ba bang re iphumana re le dikerekeng tse fosahetseng ba bang re iphumana re beuwa matsoho ke batho ba fosahetseng modimo wa ka lokileng ka baka la ho nyahama papa we pray ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo wa ka ya lokileng modimo ya phelang modimo ya nang le matlohle ka lebitso la Jesu wa Nazareta Dafita o bua mantswana o re o ile a o emela a o mamella a tiisetsa ho fihlella modimo wa ka lokileng o utlwa thapelo ya hae rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo wa ka lokileng re fe moya wa Jobo re fe mamello ya Jobo modimo wa ka lokileng re fe tshepo ya Jobo modimo wa ka lokileng ya ileng a o tshepa le ha sa dutse thothomolong modimo wa ka ya nang le matlohle dintho di tsa motsamaele hantle modimo wa rona ya lokileng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta modimo wa ka ya nang le matlohle re a rapela moya o halalela modimo wa rona ya lokileng rapela setjhaba sa hao ba siko re a ba rapella bana ba hao dibakeng tse fapaneng lefatsheng lohle modimo wa rona ya lokileng re rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta le ba Satana ba kgathaditseng re a ba rapella ka lebitso la Jesu le ba Satana ba nyahamisitseng re a ba rapella ka lebitso la Jesu wa Nazareta ba hlanka ba hao re a ba rapella ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo wa ka lokileng batho ba kwetseng dibaebele tsa bona ba ileng ba tlohela ho rera re a ba rapella modimo wa ka lokileng le ba seng Satana ba utswitseng modimo wa ka lokileng re a ba rapella ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta le ba ileng dibakeng tse wrong modimo wa ka lokileng re a ba rapella moya wa hae re a rapella modimo wa ka lokileng rapela lefatshe la hao rapela modimo wa ka lokileng bana ba hao modimo wa ka lokileng re a o kopa modimo wa ka lokileng modimo ya ileng a kgutlisa Jonas a balehile a baletse Tarashishe mare wa mo kgutlisetsa Ninive modimo wa ka lokileng re a rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta bakeng sa bo Jonas ba iphumana ba le Tarashishe re a ba rapella modimo wa ka lokileng modimo ya entseng tsela ya ho lata Jonas modimo re a rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo wa ka lokileng re a o kopa ntate wa ka lokileng rapela ma Victorious ba nyahame ba kgathetseng re a ba rapella moya o halang re a ba rapella modimo wa ka lokileng rapella maphelo a bona modimo wa ka tletseng matla ka lebitso la Jesu rapella bana ba rona modimo wa ka tletseng matla ba kgathetseng ba nyahame re a ba rapella modimo wa ka lokileng rapella batho ba nang ba na le dikoulu ba se ba nyahame batho ba nang ba na le ditoro ba se ba nyahame re a ba rapella moya o halalelang moya wa ntate modimo moya o matlafatsang ba o fokolang re a rapella letsatsi la kasheko lena modimo wa rona re thuse moya o halalelang re thuse modimo a ka nang le matlohle re thuse re ne re tswele pele ho phusha bophelo ba rona ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta papa we thank you modimo a ka lokileng letsatsi la kasheko lena hore ebe re sa ikutlwela ho tsamaya le wena modimo a ka lokileng re a leboha le hore e re ha se re nyahame ebe ntse re dutse ho wena modimo a ka tletse matla le kgalalelo modimo wa rona ya lokileng ho na le batho ba bangata ba nyahameng ba se ba lahlile modimo yena ba se ba lahlile morena Jesu ka baka la ho nyahama modimo wa rona re a leboha hore ebe rona re santse re etseditse mogao wa hore ebe o ntse re dumeletse ho tla ho wena modimo a ka lokileng ke a tseba moya o halang ho na le batho ba tlang mona e seng hobane dintho tsa bona di lokile empa maphelo a bona ba wa phela ba le thothomolong empa lerato leo ba o ratang ka lona le ba suthumelletsa ho tla sebakeng sena re a ba rapella
moya wa ntate modimo rapella Bloemfontein moya o halalelang modimo ka tshepahalang re a rapela morena Jesu re a rapela modimo ka lokile rapela Phase 16 rapela Bergman Square rapela Dinawem rapela Matshwareng modimo ka rapela dibaka tsohle makeisheneng ohle Rocklands e phelandaba re a di rapella Botshabelo re a di rapella toropo re a di rapella modimo ka rapela dibaka tsena tseo bana ba hao ba dutse ka ro tsona modimo ka lokile re a o kopa modimo ka lokile thusa bana ba hao modimo ka lokile rapela matswalo a bona a phele hape ba hopole hore modimo ka lokile ba ile ba utlwela ha ba le kae ka lebitso la Jesu modimo ka lokile re a rapela modimo ka tletse matla modimo re phamisa lebitso la hao re a le tlotlisa ka lebitso la Jesu wa Nazareth. Thank you Jesus, thank you moya halang, thank you Jesus, thank you Jesus. Re ke le bua morena Jesu re ke le bua moya halang a go bua mantswa teboho fela go bua mantswa teboho fela o no re fela ke le bua ke le bua ka ntho ye nngwe le nngwe ke le bua ka bophelo ba ka ke le bua ka bana ba ka ke le bua ke le bua ka ntho nngwe le nngwe a go mo jwetse fela wa mo lebo modimo eno mo leboe ka ntho e nngwe le nngwe mo leboe le ka dintho tse sokang di etsahala mo leboe le ka dintho tse ntseng di fasitse mo leboe ka ntho e nngwe le nngwe Jesus. Ke le bole bue ke thabile modimo ka lokileng ke sa tsebe ba neng go leboa ka ntse o no so qetile o prepareile mohlolo wa ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta re a leboa modimo wa rona ya phelang re a leboa moya o halalela re a leboa modimo wa rona ya lokileng re leboa ka lerato la hao re leboa ka o re tsotella re leboa ka tlhokomelo ya hao modimo ka re a leboa ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo ya phelang re a leboa morena Jesu re a leboa morena Jesu re a leboa modimo wa rona ya lokileng re o fa tlhoriso re o fa tlotla yohle modimo wa rona ya tshepahalang re re tanki ntate re re tanki morena Jesu ka maphelo a rona re a leboa modimo ka lokileng ka o re tsotella ka o re kgathalla ka o re hlokomela ka o re apesa ka o re fepa re a leboa ka lebitso la Jesu Jesus. Hey. Thank you Jesus. Jesus, Lord, Jesus. Oh my God. Sabo. Bua blessing modimo ba batho ba raro ba fe ha ka batho ba raro fela. Bua blessing modimo ba batho ba hao. Mo jwetse fela modimo wa khotsa o hlonolofatsa. Bua batho ba ba raro fela. Bua blessing modimo ba batho ba raro. Bua blessing please yetse modimo wa khotsa o hlonolofatsa. Modimo wa lerato modimo mo jwetse bua blessing modimo ba batho ba raro bua. Please ibue tswa pelong ya hao. Bua blessing modimo ba batho ba raro. 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 Modimo ro Abraham ke tla hlonolofatsa ba o hlonolofatsang. Be a blessing to other people. Bua blessing modimo bo. Jesus. Bua blessing. Bua blessing. Bua blessing. Bua blessing ka ditsola o lebe o di mahlo ya hao. Bua blessing modimo bophelo ba hao.
bua blessing o di mabophelo bao